Kada se govori o kulturi, dakle minuti posvećeni kulturnim događajima i danima vam govorimo o tome kako je bogat ovaj oktobarski program u Kit Budo Tomović i večeras ako odete tamo možete se dobro provesti. Uporno vam govorimo. Da, upravo govorimo o tome. U 20 sati je zakazan koncert Trija Triangulum. Trio nije baš goste, ali jeste duo od tog trija. Marko Simović i Nadica Ristić. 6,6%, tako dođe. Tamo Novak fali, jel tako? Ali dobro. To je taj trio večeras, dakle, koncert, violina, oboa i klavir. Kakav repertoar? Ko treba da dođe večeras? Hoćemo od Nadice da krenemo. Ko da dođe večeras? Kakav je repertoar i šta to očekujete sjetnice? Znači večeras nek dođe svako ko hoće. Znači imamo repertoar koji je lagan, mislim nije baš tako lagan da se spremi, ali je lagan za svačije uši. Znači nek dođu svi naši učenici, nek dođu svi ljudi za kojima je dragocena klasična muzika. Znači na programu imamo trio sonate iz Bachove muzičke žrtve. Onda imamo René Gerber koji je ne tako poznat na našim prostorima. To je švajcarski kompozitor. Izvodimo njegovu svitu. Onda sledi Reinekeva trio sonata, eto malo romantizma i na kraju smo ostavili našeg Dejana Krčića i njegovo rondo, da eto budemo malo inspiracija i našim kompozitorima da malo više tvore o našem sastavu. Marko, kad kaže Nadica lagan, jel ima, ne bih da zvuči previše prosto, a da li vama kao umjetnicima, ja znam da imate teže i lakše repertoare, da li tu ima, uslovno rečeno, komercijale u klasičnoj muzici? A kažete, postoji neki opus koji će mnogo veći broj ljudi ili veći procenat ljudi moći da čuje, a opet postoji neki, a uslovno rečeno, hardcore, za koji stvarno treba istančan i prefinjen ukus. Jel ima uopšte takvih? Pa dobro, u principu ima, ali generalno repertoar klasične muzike kao takvo u izvornoj formi je ipak nešto više akademskog karaktera. Sad, komercijala se pravi adaptacijama, ubacivanjem ritam sekcija, Vanessa May, kratke suknjice, lepršava kosa. Ali osim toga, mislim da što se recimo večerašnjeg programa tiče, Nadica je mislila kada je rekla lagan da je više slušljiv, u smislu da je ipak Johann Sebastian Bach i nama svima blizak od osnovne škole kad krećemo da učimo. Naučimo prvo ime o kompozitorima upravo Johann Sebastian Bach i o njegovim fugama i tako dalje, a ovo je jedno dijelo koje je zaista popularno, je veliki ciklus muzičke žrtve i iz toga ciklusa je jedan trio koji je izvučen i stavljen u četvorostavačnu u stvari svitu, jel? To je sonatu i recimo René Gerber koji je početak 20. vijeka kad se muzika već onako malo više seli klasična iz nekih potpuno striktnih, pogotovo u tom dijelu Evrope gdje je on stvarao Francuska, Švajcarska... Izvorovao malo relaksiranje. Pa da, upravo to, seli se malo, kako da kažem, u salonsku atmosferu gdje su ljepše harmonije i tako dalje. Pritom on, recimo, ova svita je interesantna po čemu, zato što ima barokne stavove. Tako je koncipirana kao barokna sonata, stvarana je negdje prva polovina 20. vijeka, a barokna je sonata i on u stvari karikira sve te žanrove na način koji je nama svima blizak. Kržić je uopšte, znači, potpuno jedno šašavo dijelo, šašavo rondo, haotičan ovakav koji se dešava, ali nevjerojatno tonalan, nevjerojatno lijepa kompozicija i naravno imamo Reinekea koji je stvarno na neki način ipak zapostavljena legenda klasičnog stvaralaštva, tako da... Dobro, Kamerova muzika, pomenuli ste, 19. vijek je baš taj trenutak i početak 20. kad generalno prelazimo na nivo individualnosti, kad stvari sve manje postaju državne i dvorske, usmjeravamo se na pojedince i njegovu psihologiju, unutrašnjost, pa i kamerna muzika logično da će na taj način doživjeti opet, to je klasična muzika, jedan novi vid interpretacije. Goethe je to nazivao razgovorom četvororazumnih ljudi. Tri u ovom slučaju. Troje u ovom slučaju. Svako od nas je uspor neka. Ako je klavir tu, interesantni su ti nazivi tih ansambala u kamernoj muzici. Ako su samo duvači, onda je duvački. Ako su tu i
ako je klavir tu, onda je klavirski, automatski, jeli? Sad je ovo vaše klavirski trio, tako naziva. Doduše, mi imamo mali izuzetak ovdje, zato što je i duvački, i gudački, i klavirski, i samim tim i nestandardni. Recimo, ako bismo imali... To često ide, rijetko ide zajedno, jel? Da, pogotovo ova postavka. Mi smo, da bismo realizovali ovaj program, morali podobro i podosta istraživati, proći kroz sijaset materijala, vidjeti koje stvari mogu da se adaptiraju. Većina ovih stvari koje mi večeras sviramo su adaptacije koje smo radili sami, koje su nam pomagali kolege i tako dalje. Tako da, u principu, što se tiče ovog večerašnjeg nastupa, on jeste klavirski, pošto klavir generalno u tim kombinacijama uvijek nosi većinu priče, harmonija, boja i svega, ali jeste i nestandardni, jer je nesvakidašnji. Ja mislim da je... Dakle, ovaj trio nije karakterističan, je li tako? Ja mislim da ovaj trio nikad nije osim nas ni svirao na ovim prostorima, u ovoj postavci, što je zanimljivo, sad mi ako nešto pada na pamet. Tako da nije samo premijera Gerbera, nego je premijera ovog sastava. Kombinacije. Sigurno zagolisali ne samo ljubitelji klasične muzike, već i ovi koji možda i često ne slušaju toliko klasičnu muziku. Koliko trio postoji i gdje ste nastupali do sada? Trio postoji već 3 godina. Treća godina. godina u znaku broja 3. Kako? U znaku broja 3 vam je sve. Eto, tako sve se poklava, znači, otkrili ste nam i to. Znači, mi smo nastupali Ulcinj, Budva, tome je sad Tivat, u najavi su Makedonija, Hrvatska, isto i Srbija, Kosovo, Albanija. Tako da, počeli smo čisto baš naivno. Znači, sreli se drugari na kampu, kamerne muzike Ivanova Korita. Tamo smo se i svi tako malo više družili. Uz te družbe normalno s muzičarima dolazi i muziciranje, pa ajde ovo da probamo, ajde ono da probamo. Tako da onda smo došli na ideju, pa ajde što ne bi svirali zajedno. Pa onda smo malo eksperimentirali, nešto malo solo, nešto malo kao kamerni sastav. Nešto malo duo. Nešto malo duo, jeste, da. I onda, eto, ispade Trio Triangulum, kao sazvežđe. Mi smo u stvari dobili ime tako zbog broja 3 i zbog sazvežđa koji se nekad zvao sazvežđe Nil. I onda se, eto, preimenovao u Triangulum i onda, eto. Tako smo se Jana i ja slučajno i ona nešto tamo priča, ja nešto ovamo pričam. Hajde se nešto rađemo, ovako isto amaterski, ko vi, krenu priču. Kad nastade čudo, najgledaniji program. Da, to je ta kombinacija. Eksperimentišajte generalno sad kad kažete, jel postoje tu strogo utvrđene konvencije i pravila da trio mora ili bi trebalo da bude sa ovim instrumentima i poželjno je, i to je stvar konvencije, nemojte da filozofirate previše. Je li to generalno ne, pa vidite, tako ili možete? Znate šta nama ide? Nije grijeh eksperimentirati. Nama u suštini na ruku ide, jer jedno s drugim izuzetno povezano, to je malo tržište Crne Gore. I onda da biste bili uvijek zanimljivi, uvijek pristupačni i pogotovo u klasičnoj muzici koja ipak opet naglašavam akademskog karaktera. Dakle, to nije muzika koja može da privuče baš široke narodne mase. To ili je neko voli ili ne voli, a većina su onih koji je nažalost ne vole, ali je pristupačna svima generalno. I zato, da bismo ponudili uvijek nešto novo, u toj situaciji počinjemo da eksperimentišemo, da razmišljamo šta bismo mogli napravimo, koja bi to postavka bila kombinacija i tako da. Dobro, znamo ko će doći u Musikverein da sluša neki koncert nekog velikog ansambla, em što je karta 500 € pa ne više. Tako je. Em što se tamo niko ne folira, nego ide i sluša i gleda ono što voli. Doduše, tamo je i pitanje tradicije više vjekovne. A šta je, jel primjećujete da kod nas mi imamo punu salu Crnogorskog narodnog pozorišta na nekom koncertu Crnogorskog simfonijskog orkestra, i vam se primjećuje i vam se dešava da primijetite da ljudi prosto su došli da bi bili viđeni, da ne znaju baš gdje su, da prvi put čuju, da ne znaju ništa o tim kompozitorima, da im nije poznat repertoar, da privatno nisu bliski s tim, da slušaju samo tokom koncerata, kući nemaju apsolutno ništa, ni u kompjuteru, ni ovako na nosaču zvuka od toga, jel primjećujete to? Pa dobro, ja mislim da čak i ako primjećujemo to nekako skrajnemo sa strane, da se ne bismo zamračili. Možda to i nije loše, to je privlačenje nove publike na našim prostorima, jer tako ljudi nisu imali običaj da se... Mi smo jedan medij koji ipak mora, koji ne mora da se naročito puno bavi tim, naravno ima, to je pitanje više produkcije nego što se nas izvođača tiče koji smo na sami sceni. Mi smo medij koji mora da bude dostupan svima kogod je došao na taj koncert. Sala jeste svakako puna, nekad više, nekad manje, ali u principu
mahom su naše sale popunjene, jučer je bio izuzetno prvo otvaranje sezone, izuzetno zanimljiv program, tako da mislim da sve to čini svoje i da... Znaš kako to ide, Ana? Ako je koncert klasične muzike, onda je logično i poželjno da jedan ministar dođe na prisustvuje tom koncertu. A na koncert se dolazi 15 minuta ranije, pa možda istupite u kontekst i ministrom, jel? A poželjno doći tamo gdje ide. Dođe svi ranije. Dobro, ne razmišljam baš na taj način, pa ne mogu... Doduše, to su anomalije, ako mogu da primijetim da liše ministra kulture koji tu dolazi svakako i to su ljudi koji su reprezentativni predstavnici kulture u ovoj državi, ali obično su ministarske posjete našim ili bilo kojim drugim koncertima. Čini mi se ovako iz iskustva govorim im anomalije. Dobro, neka budu anomalije, ali ja opet tvrdim da je dobro privući novu publiku, pa nekome od te nove publike će se možda i dopasti to i ući će u taj svijet i to je na kraju svojevrsna muzikoterapija, tako da... Jeste, pa onaj neko ko je došao čisto da bi bio viđen možda donese sa sobom neko drugi koji bi postao naš... Ili se možda i on sam promijeni, muzika mijenja. Možda jeste, tako. Hvala vam puno na gostovanju, dakle Kic Budotomović, 20 sati, koncert Trijana. Redovni ciklus Kulturno-informativnog centra, to jest redovni program, ciklus Kamerna muzika, Kulturno-informativni centar Budotomović, večeras 20 sati, dobrodošli su svi sa zimnicom ili bez. Ulaz slobodan. Slobodan, eto tako. Možda i to nekome biti motiv. Hvala još jednom. Kulturni vodič u nastavku.